nkuko bisanzwe ni ya sheni yanyu ibagezaho amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Uyu mwanya w'amakuru agezweho aka kanya. Nibiki bigezweho aka kanya? Mvuga iki ndeka iki? Intumwa z'Ubusuwisi n'iza Amerika zimaze iminsi ziganira ku bibazo bya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 aho izi ntumwa zahuriye i Kinshasa. Nibiki izi ntumwa ziganiraho? Ibiganiro bizagera kuki? Iyo ni imwe mu ngingo tugiye kugarukaho mu kanya gato tubasesengurira. Intare zasarambwe mu mugambi ukomeye cyane wo kugera i Kinshasa ugakuraho ubutegetsi. AFC M23 kandi ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abaturage batuye hariya mu gace ka Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu Majyaruguru. Nyuma y'ibiganiro n'intumwa za Amerika yaciye rengarenga muvune. Ese ibi biganiro ni ibiganiro byabereye he? Ni ibiganiro byageze kuki? Tshisekedi mu mazi abira nyuma yo gutangaza amagambo akomeye cyane aho yaganiraga n'ibinyamakuru, maze akavuga ko igihe cyose intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yaba igikomeje, amatora atazaba. Ubwoba bukomeye i Kinshasa, imyigaragambyo ikomeye cyane aho iri guhitana abaturage benshi bari kuyigwamo. Mukanya turi buze kubigarukaho. Aka kanya tuvugana abakomando ba AFC M23 intare zasarambwe bamaze gusinyana amasezerano n'abarenga ibihumbi 3 b'abacanshuro bivuga ko ari Abasuwisi ndetse n'Abahorandi. Aya masezerano akaba ari nayo amasezerano akomeye cyane izi ntare zasarambwe zishobora kuba zisinye mu gihe cyavuba. Aya makuru ndetse n'andi akomeye cyane tugiye kuyabagezaho mu kanya gato. Icyo usabwa ni kimwe: kora subscribe. Ntacyo bisaba, ntibire gutwara umwanya ngo ugiye gutega ujye gushaka subscribe. Reba muri telefone yawe urebe ahanditse subscribe cyangwa se sabone, uhakore byonyine, ukore share and comment na like, maze ujye ukomeza ubane natwe umenye amakuru umunota ku munota. Mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko gatoya turi buze tubaramburira aya makuru. Reka nongere mbahe ikaze ku buryo burambuye. Nkuko twabibabwiye, intumwa z'Ubusuwisi n'iza Amerika zimaze iminsi ziganira ziri i Kinshasa, ziganira ku bibazo by'Kinshasa, by'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ingabo zirwanira ukishura ukwizana kw'abaturage za AFC M23 intare zasarambwe. Uti nukubera iki noneho Amerika iri kuganira n'Ubusuwisi? Nyuma yuko igihugu cya Katari cyifashishwaga mu guhuza izi mpande zombi, bigaragara ko iki gihugu cyakoze ibishoboka byose ariko ntibitange umusaruro kubera ukudashyirwa mu bikorwa kw'amasezerano asinywa hagati y'izi mpande. Noneho Amerika iri gutekereza kuba Ubusuwisi nabwo bwaza muri iki kibazo, maze akaba ari bwo bwifashishwa mu guhuza noneho izi mpande, maze Katari ikabivamo. Ari amakuru avuga ko kubera
igihugu cya Katari ari inshuti zikomeye cyane cyane, ariko n'igihugu cy'u Rwanda mwarabibonye ko n'ejo bundi mu mezi ashize uyu mutegetsi wa Katari yaje mu gihugu cy'u Rwanda agatemberana na Perezida Excellent Paul Kagame, ndetse Paul Kagame akamugabira n'inka aho bari bajyanye mu rwuri. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibi ngibi bishobora kuba ari bimwe mu biri gutuma Kinshasa isunika cyane kugira ngo Katari ibe yava mu buhuza imazemo iminsi ihuza u Rwanda, ihuza M23 ndetse na Kinshasa. Mu gihe Kinshasa ho kwa Felix Antoine Tshisekedi bavuga ko ibingibi iki gihugu kuba cyaba igihuza n'u Rwanda na M23 n'u Rwanda ndetse na Kinshasa bitapfa gushoboka kuko ngo ari inshuti n'u Rwanda. Ibingibi ngo bituma ngo iyo Katari igiye gukora iki gikorwa cy'ubuhuza ibogamira kuri M23, bikaba ngo binatuma biba urwitwazo kuri iki gihugu cya Kinshasa. Rero Amerika nayo murayizi uko ijya ibigenza, uko ijya ibikora, murabizi cyane, akaba ariyo mpamvu iyo ireba cyane ku nyungu zayo bwite. Rero n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Excellent Paul Kagame ejo bundi yarabivuze, aravuga ati ibi bihugu by'amahanga bireba ku nyungu zabyo cyane aho kureba ku kibazo ndetse no kugikemura. Akaba ariyo mpamvu rero Amerika ishobora kuba yifuza ko Ubusuwisi aribwo noneho bwaza ngo bube umuhuza muri iki kibazo. Bizagenda bite? Ese ibyananiye Katari Ubusuwisi buzabishobora? Reka tubitege amaso. Icyo twebwe dukora ni ukuba duhari 5 kuri 5 tukabagezaho aho bigeze, tukabagezaho uko ibintu bimeze. Intare za Sarambwe mu mugambi ukomeye cyane wo kugera i Kinshasa. Ibi ngibi ndabivuga ukagira ngo ahari ntabwo tuba twagezeyo cyane ku buryo ubu ngubu nkubwira ko abatipe cyangwa se abakomando ba M23 nyuma y'uko amasezerano yasinyanye na leta yo guhagarika, yo gutanga agahenge, yakomeje gucibwamo cyangwa se kutubahirizwa n'uruhande M23 ivuga ko ari urwa leta. M23 ubu ngubu irimo irakora ibishoboka byose, yakoresheje demokarasi, ikoresha politike yo kwinjira cyane mu Kinshasa. Abatipe cyangwa se nimvuga abatipe ariko bumve ko ari babandi b'abakomando bakomeye cyane. Abangaba rwose mu dupantaro tw'amatraining, mu dupira tw'amatraining, mu tujezi twa Arsenal, mu tujezi twa Man U. Abangaba Kinshasa ubu barahageze, barimo barareba aho byoroshye naho bikomeye, barimo barareba aho bazinjirira. Ndakubwiza ukuri, intare za Sarambwe wibuke zijya gufata Goma babanje bari abatipe. Nge nimvuga abatipe ujye wumva abakomando, ariko umwenda wa gisivile barabanza bakaza bakinjira rwose, bakagera yewe no kwa perezida mu gace atuyemo, mu dutiriningi. Amashi menshi ku ntare za Sarambwe. Noneho nyuma y'uko bagiranye ibiganiro na Amerika, bivugwa ko n'uyu munsi bari mu biganiro, radio mpuzamahanga RFI ivuga ko muri ibyo biganiro izi ntare za Sarambwe
zaganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngingo ebyiri. Izo ngingo ni izihe? Ingingo ya mbere ni ingingo yishirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe i Doha. Ingingo ya kabiri ni ikirombe cya Rubaya. Aka kantu k'ikinombe cya Rubaya bikwibutse nk'uko nabivuze haruguru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi zo ziba zitayeho usibye kureba inyungu zabo. Iki kinombe cya Rubaya ni ikinombe kirimo amabuye y'agaciro menshi cyane ku buryo Amerika aya mabuye itayareka. Niyo mpamvu nkubwira ngo intare za Sarambwe zirimo zirakoresha iki kinombe cya Rubaya ndetse no guha amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo noneho Kinshasa binjireyo. Kandi RFI yo igaragaza ko ibi biganiro byagenze neza. Amasezerano y'Iduha aheruka gusinyora hagati ya demokarasi ya Congo, ya Democratic Republic of Congo ndetse n'intare za Sarambwe. Aya masezerano yitwa the Declaration of Principle yasinyiwe i Doha muri Katari. Naya ngaya akurikira: agahenge ubwo nukureka kurwana hagati y'impande zombi, ntihagire abantu yaba ku ruhande rwa leta cyangwa se ku ruhande rwa AFC M23 ntihagire n'umwe uva mu birindiro bye ngo abe yatera undi. Aka gahenge ese kaba karubahirijwe? Iyo ubajije abo mu mutwe wa M23 bo bakubwira ko aya masezerano atubahirijwe ku ruhande rwa leta, ariko niyo ubajije ku ruhande rwa leta nabo bakubwira ko aya masezerano nayo atubahirijwe ku ruhande rwa AFC M23. Ndagira ngo ubimenye neza ko hashize iminsi mike cyangwa se amasaha make imirwano na n'ubu itarahagarara. Drone za leta zituritsa ndetse no mu minsi ishize itari myinshi, drone za leta zarashe ibisasu igoma. Aka gahenge rero ntabwo kubahirijwe. Ibi ngibi ni bimwe mu byasinywe mu masezerano y'Iduha, akaba ari nabyo Amerika ndetse na AFC M23 birimo kuganiraho. Ariko nakubwiye ngo ibintu byo ku kirombe cya Rubaya byo ushireho akadomo. Amerika nk'abanyabwenge bo baravuga bati ntabwo twagaragaza ko turi kuganira ku bintu by'amabuye gusa tudashizemo ibintu bijyanye n'intambara. Niyo mpamvu bavuze ko RFI yavuze ko mu biri kuganirwaho harimo ishirwa mu bikorwa by'amasezerano yasinyiwe i Doha, ariko ikirombe cya Rubaya ako kantu nakubwiye ngo uhashire akamenyetso cyangwa se ukibandeho ugatekerezaho cyane. Amasezerano yasinyiwe i Doha muri Katari, isezerano rya mbere twabwiye ko ari agahenge kandi twabonye ko bitubahirijwe cyane cyane n'uruhande rwa leta. Kabiri, kudafata ibindi bice. Ubwo kwari kudafata ibindi bice kuri M23. Ndabibutsa ko M23 nyuma yo gufata Uvira ikanavayo igasubira inyuma kugira ngo hasinywe amasezerano y'i Washington. Nyuma y'amasezerano y'i Washington, AFC M23 yafashe Uvira, ariko nyuma y'igitutu yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isubira inyuma kugira ngo andi masezerano cyane cyane yanga yari yasinyiwe i Doha ashirwe mu bikorwa. Ndagira ngo mbabwire ko nyuma yo kudashirwa mu bikorwa ndetse no gusubira inyuma, noneho igakomeza ikaraswaho n'ingabo za leta, ibi ngibi byatumye AFC M23 cyane cyane imasisi
nayo yavansa, abakomando bayo bakomeza gufata utundi duce. Gatatu, ubwo ni amasezerano yasinywe riduha turi kubabwira ndetse nuko byagenze, ariko nababwiye ngo nukuri mu iki kirombe cya Rubaya mukomeze mugatekerezaho, kuko mu kanya ndaje mbabwira impamvu. Nababwiye ko mu ibanga rikomeye intare za Sarambwe Kinshasa zishobora kuba ibintu bimeze nabi cyane, zarahageze kera cyane, ariko ndi kubanza kubasobanurira no kubabwira amasezerano ndetse ibyaganiweho ndetse cyangwa se ibiri kuganirwaho na AFC M23 ndetse n'umutwe wa na AFC M23 ndetse n'ingabo na mumbabarire ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intumwa zayo. Ikindi cyari mu masezerano yasinywe cya gatatu ni ugufungura inzira z'ubutabazi. Gufungura inzira z'ubutabazi, ahangaha ntago ari byinshi cyane byo kubivugaho, ariko harimo no gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma, nabyo mu makuru ari bukurikireho turi buze kubibabwira cyane tubibasobanurire. Icya kane kwari ukurekura bamwe mu mfungwa. Iki kintu kirakomeye cyane ndetse kiri no mu bintu byadindije cyane aya masezerano bigatuma adashyirwa mu bikorwa. Ndagira ngo nkubwire ko AFC M23 yateguye imfungwa z'intambara za FRDC, yewe amakuru yizewe nuko yari yamaze no kubategura, yamaze no gutegura iyi neza ihererekanywa, ariko biza kwicwa ndetse aya masezerano aza kwicwa no kuba ingabo za leta zo umubare w'imfungwa zari zifite zemeraga ko zifite waragezaho ugahindurwa uwo yemeraga ko zifite. Mu gihe cyo guhererekanya izi mfungwa, ingabo za leta cyangwa se leta yavuze ko itazifite zose. M23 rero ikavuga iti ubwo niba mwaremeraga ko mufite umubare ibihumbi 3, ariko mukaba muvuga ko ubu ngubu nta n'ijana nta na 300 mushobora kuduhereza, ubwo abandi mwarabishe. Bidindira gutyo rero bituma ihererekanwa ry'imfungwa ritabaho. Andi masezerano ndetse yari yasinywe muri iri sinywa ry'amasezerano ryabereye iduha, kwari ugukomeza ibiganiro by'amahoro. Gukomeza ibiganiro by'amahoro ngewe simbibona ko byakomeje, kuko uyu munsi AFC M23 mu makuru tugiye kubabwira mu kanya gatoya, ubu ngubu aho gusinyanya amasezerano y'amahoro na leta, ahubwo irimo irasinyana amasezerano n'abarenga 3,000 b'abacyanshuro bagomba kuyifasha guhangana n'ingabo za leta ndetse na drone za leta. Ndagira ngo mbabwire ko mu minsi mike no mu masaha make imirwano yari ikomeje, ariko niba hari ikintu cyazonze cyane AFC M23 ni indege zitagira abadereva. Izi ndege zitagira abadereva cyangwa se zitagira abapilote, izi ndege rwose zakoze akantu muri AFC M23, akaba ari nayo mpamvu ikoranabuhanga ryakoreshwaga
ritari rizwi na AFC M23, ikaba ari nayo mpamvu izi drone zabazonze cyane. Ni nayo mpamvu basinyanye amasezerano n'abo bacanshuro kugira ngo bazane ibikoresho bikomeye cyane byo guhangana n'izi drone, bazane ibikoresho, bazane ubumenyi, bazane n'ibindi bikomeye cyane, ibikoresho bikomeye cyane byo guhangana n'izi drone za leta, kugira ngo nkumenyeshe ko ibintu bigiye kuba mu Misiri imbere biteye ubwoba. Ayandi makuru avugwa hakurya mu burasirazuba bwa Kongo, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu bamwita Jackman Shabani Luko, uyu nguyu mwibanga rikomeye cyane akimara kuva mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yagiye guhura na Sebarundi, ubwo ni General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, kugira ngo baganire ku ngabo z'u Burundi ziri hariya muri kiriya gihugu mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mu by'ukuri zitagaragaza umusaruro. Mu gihe perezida w'u Burundi aho aherutse kuganira n'ikinyamakuru, bamubajije igihe ingabo z'u Burundi zizavira muri Kongo, yavuze ko nibigaragara ko izo ngabo zitagifite akamaro muri kiriya gihugu cya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi tugiye kugarukaho mu kanya urimo bazabira, igihe azamugaragariza ko ingabo ze zitakifite umumaro muri kiriya gihugu, aribwo azazikuramo. N'ibanga rikomeye cyane rero uyu Jackman Shabani Luko, minisitiri w'umutekano muri kiriya gihugu, amaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yaragiye kwereka rwose perezida Neva ko ingabo z'u Burundi ari imburamukoro hariya muri kiriya gihugu. Uyu rero Jackman Shabani Luko yasanganiwe n'imyigaragambyo ikomeye cyane, nongere ngo ikomeye cyane, nyuma y'uko perezida wa Repubulika ya Kongo avuze ko mu gihe cyose, nawe yaganiraga n'ibitangazamakuru, mu gihe cyose intambara yaba iri mu burasirazuba bwa Kongo yaba igikomeje, amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2028 atazaba. Abantu bati Vladimir Zelensky, ubwo Zelensky wa Afurika arabonetse. Zelensky uyu nguyu ni perezida wa Ukraine, uyu nguyu rwose nawe yaravuze ati nta matora ashobora kuba igihugu cyanjye kiri mu ntambara. Abaturage nyuma yo kumva amagambo yatangajwe n'uyu mu perezida baravuze bati vuga uvuye aha. Akaba ari nayo mpamvu uyu munsi aka kanya hari imyigaragambyo ikomeye cyane, ndetse uyu Jackman Shabani Luko akaba yasanganiwe n'imyigaragambyo ikomeye cyane iri Kinshasa yo kwamagana aya magambo yavuzwe na perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Abaturage bati rwose vuga uvuye ahangaha, wakuyeho uwasimbuye Joseph Kabila, nawe twamweretse ko atazabishobora, kandi we wenda hari ibyo yari yaratugejejeho, wowe ntacyo watugejejeho. Ndagira ngo mbabwire ko Felix Antoine Tshisekedi amaze manda ebyiri ku butegetsi ayoboye Kongo, kandi itegeko nshinga rya Kongo rivuga ko umuyobozi akwiye kuyobora manda ebyiri. Ngo mu magambo make nta muperezida ugomba kuyobora Kongo ngo arenze imyaka 10. Joseph Kabila uyu nguyu yasimbuye
yashatse gukora icyo bita guhindura itegeko nshinga abaturage bari bamurabye ivu. Uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe abaturage barakeka ko ashobora kuba ashaka kugera ikirenge mu cyuwo yasimbuye Joseph Kabila, ari nayo ntandaro y'imyigaragambyo ikomeye cyane. Nimvuga ngo ikomeye cyane nawe ubyumve ko ikomeye cyane. Uyu Felix Antoine Tshisekedi manda ye ya mbere yatangiye tariki 24 Mutarama 2019 irangira muri 2024, ubwo imyaka 5 yari irangiye. Abaturage bakamubwira ko manda ye ya kabiri y'ubujura nyuma y'uburiganya bukomeye cyane, Tshisekedi yongeye gutorerwa manda ya kabiri, ariko ni nyuma y'uburiganya bukomeye cyane. Yarahiye ku itariki 20 Mutarama 2024, bivuze ko manda ye izarangira muri Mutarama 2029. Manda ye rero impamvu yateye abaturage kwigaragambya yaranzwe no guhindagurika kwa Felix Antoine Tshisekedi. Manda ye yaranzwe n'ibintu bikomeye cyane, yaranzwe n'intambara, yaranzwe no gufatwa ku duce dutandukanye, kandi yabwiye abaturage ko akomeye cyane. Kwibutsa ko yiyamamaza yavugaga ko agiye kuzatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi buriho, nyamara ibyo byose ntiyabikoze. Ibyo yemereye abaturage byose ntiyabikoze. Yarahanzwe n'ubukene, yaranzwe n'ibirwara, ubu ngubu ariyo Ebola iri kuvuza ubuhuha. Ari nayo mpamvu abaturage mwe mudukurikira turabakunda cyane ku buryo tubifuriza ubuzima bwiza. Dukwiye kwirinda iki cyorezo kuko kiri ku miryango, hakurya mu baturanyi kiravuza ubuhuha, abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bari gupfa. Dukwiye kwitwara neza no kwitwararika, dukaraba intoki, twigirira amasuku, twirinda Ebola irakomeye. Nshuti zanjye, twubahe inama za leta itugira. Hano muri Kongo uko bimeze, impamvu Perezida Antoine Tshisekedi avuga ko ari abantu batabizi, amatora yo muri 2028 kandi ubundi byagakwiye ko manda ye irangira 2029. Itegeko nshinga rivuga ko amatora agomba kuba mbere y'umwaka wuko umuperezida wa ruhari avaho, kandi undi muperezida akarahira uwo mwaka nyine. Ubwo uwo mwaka noneho ukarangira, perezida watowe arahira ruko uwo mwaka urangiwe. Ubwo nyine amatora yari kuzaba amatora yo muri Repubulika ya Kongo ya Kinshasa yagomba kuzaba muri 2028. Noneho ubwo umuperezida watorwa akazarahira kuri tariki 20 Mutarama 2029. Ubwo ni nyuma y'umwaka amatora abaye, niko itegeko nshinga ribigaragaza. Perezida rero nyuma yo gutangaza ayo magambo ko ahari yitwaza ng'intambara, baramubwiye bati vuga uvuye aho, hano mu gihugu harimo abandi bantu bashobora kuba bagusimbura kandi bagashira ibintu ku murongo. Mu yandi makuru tugiye kubagezaho mu kanya akomeye cyane, tubasaba gukora subscribe kugira ngo amakuru uko atugezeho natwe tuyabagezaho 5 kuri 5 uko dushizeho amakuru yacu ujye uhora uyabona.
andi makuru tugiye kubagezaho mu kanya ni umuriro. Amakuru turi kubategurira ni umuriro, turi kubikurikirana neza cyane kugira ngo tubagezeho amakuru y'umuriro. Dusubire inyuma kuri cya kinombe cya Rubaya. Cya kinombe cya Rubaya ari nacyo gikomeye cyane, ari nacyo Amerika kigiye gutuma Amerika yisubiraho ku mvugo yakoreshaga ishigikira Kinshasa, noneho ikajya inyuma ya M23. Ubu ngubu abagabo batatu hari ahantu bicaye. Mu kanya gato mu makuru tugiye kubagezaho, mu makuru turabagezaho akurikira aya ngaya, abo bagabo turabavuga, tuvuge naho bicaye, tuvuge n'impamvu bicaye. Iki kinombe cya Rubaya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igishakamo inyungu. Amasezerano rero bivugwa ko agiye gusinywa hagati ya M23 ndetse n'ingabo ndetse n'intumwa za Amerika, avuga ko nyuma y'uko M23 niyemerera Amerika iki kinombe ikakiyegurira burundu,